Vakit şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli dostlar ve düşmanlar. Herkesten selamlaşmak gerekmiz. İşte bugün bu yerde acayip bir sohbet dakikalarını beraberlikte geçirecekmiz. Ve bizni kabul etken Alem restoranına büyük teşekkürlerimizi bildirmek istedik. Eşitkeniniz gibi, anlağanınız gibi yanı bir leyha başlandı. Onu başlayan Crimean Tatars Club saytının Karadeniz Production'ın muhbirleri ve hadimleri dostlar ve bugünkü suhbetdeşimiz Milli Hareket'in iştirakçısı, ateşin milletçi, adamlarının, Kırım Tatarlarının, bütün insaniyetinin hukukları için kurešken Ayşe Hanım Seyitmuratova. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ve suhbetimizni başlamazdan evvel Crimean Tatars Club sayti muhbirleri hazırlagan kichkene levhani seyretmege teklif etemiz. İşte biz kene de efirimizge qaytamız, saygılı misafirler. Şimdi yarım saat, bir saat devam edecek suhbetimiz olup geçecek ve onun sonunda sualleriniz olsa buyurunuz siz de kolunuzu koterip Ayşe Hanım'a onların bere bilesiniz ve internet seyircilerimizge de aytmağa aşıqamız. Siz de suallerinizni kommentariyelerde, canlı yayında yazabilirsiniz. Bizim muarirlerimiz Leyla Bujurova, müdirlerimiz Elzara İslamova, Aydar Muradasilov onların bizge yetkizerler Allah kısmet etse. Adet üzere sabah degil endi bizde vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bir daha Ayşe Hanım hoş geldiniz. Sağ olunuz. İyi. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Mında beni çağırgan için ve bir yaxşı gün olacak. Niçin deseniz ben çok gençlerini görüyorum mında. Onlar ne oldu, ne kaldı, ne geçti, onlar çok şeylerini daha öğrenmediler. Birincide dedeleri, kartanaları bekimde var, bekimde kimde yoktur. Niçin deseniz, pek çok milletimizden 46%'den fazla bizim milletimiz yok oldu deportasyada. İşte şimdi mümkün olsa böyle aytayıq. Siz bütün bitalarımızın adlarından
çok işler yapkan adamların adlarından yaşlarınızga bazı bir şeylerini yetkizmeye tırışacaksınız. Ama başta özünüz hakkında sormak istedik. Günleriniz nasıl geçiyor? İşte nasıl prensipler boyunca yaşaysınız? Tünyaunki kun bugünkünden yaxşıca edi mi, yaramayca geçmişten ya da gelecek ne yaşaysınız? Men bugün ne diyeyim sizge, çoğusu tarihçi olgan için bizim Kırım Tatar ve Tatar milleti neydi, ne oldu ve ne olacağını düşünüp çalışam evde özüm. Kade bir de mahallelerde yazam, şunsa bir Balaban mahalle üstünde çalışam. Rusça yazam ben. Кто есть кто. O materyalını toplap endi üstünde oturacağım yazmağa. Mına kichkene levhamızdan tanış olduk. Kırım'da doğuldunuz, dünyaya geldiniz. 1937 senesi. Fevral 11. O vakit rayonların adı başka edi. Evet, Mayaksalın edi. Mayaksalın. Menin Mitrikam'ın konuşumuz, Rus konuşumuz, bizim çok dokumentlerini alıp babamın, anamın, bizim çantanı alıp cıygan. 47. senesi bizim adresimizin tapıp Özbekistan'a yiberdi. Ve bir tane portret babamın bizde şunsı var. Babanız aklınızda yoktur ya? Yok, ben 4 yaşındaydım. Onu askerge çağırganda, cenk başlandı. 41'de ben o vakitte bir tane 5 oğlan, bir kız edim. Anam hamileydi. 7. balama, ben 5. Menden son oğlan kardeşim edi. O beni saldı nesini aldığına, kendi aklımda başım sipaladı bunda edip. Niçin deseniz, o özü düşünedir. Bu oğlanlar men kız. Ne olacak, ne kalacak eğer nemseler, kırseler bu Kırım'a. Patriot edi mi? Yani Sovyet hükümetinin patriotu edi mi babanız? Yok, o patriot de ben aytalmayım şunsı. Niçin deseniz barlıklardan edilir. Son dedem bek akıllı eken, bütün kelgende bolşevikler beriniz, ton kiyiniz, kolunuzga çoban tayağını alınız, özünüzün malını özünüz bakın. Kolxozga berip. Onun için bizni высылка yapmadılar ama çok kişilerimiz, akrabalarımız высылкада ediler. Anladım. Onun için ben babamını terhay netem kolun başım sipalağanı bir hatırlayayım. 4,5 yaşındaydım. Ananız nasıl insan edi? Anam bek bilesizim, anam bek çıdam kadın edi. Nemseler vaktinde keçe gündüz büyük ağamın çölde oturtup egip kışka hazırlıydı. No bizde sığır var edi, o sığırman bizler açtan ölmedik. Atımız var eken, olarman netildi. Anam ne zaman bizni deportatsiya etkende, anamdan soraganlar, onu anam sonundan aytdı. Hocanız kayda dep. Hatta ben arşivden aldım bir tane dokument, sual var. Где муж? Красной армии деп cevap bergen anam. Son kaç adamımız 7 balanın kichkenemiz kız oldu. O 42. senesi, o da 11 fevralde doğdu. Bizim ailede mana 4. ağamın 2 kızı oldu. Ekevi de fevralin 18'inde doğdu. 4 yıldan son araları farkı. Ana onday olup da çıkayken ailede. O zamanki turmuş
Қырым татарларының аяты Қырымда ақылыңызда жоқтырдыр, я? Сіз пек Білесіз, мен айта алмаймын, насыл еді дұрым. Біздер аштан өлмедік Қырымда, женг вақытында. Не үшін десеңіз, айттым, сығырымыз бар еді, атымыз бар еді. И анам кече күндіз бүйік ағам о вақытта қач yaşында? 26 жылың баласы, 14-15 yaşında дегендей адам. O yardım etedi, ikinci ağam netedi. Hepsi keçe gündüz bir şey yapmaya çalışaydılar. Bilesiz, bugün de men көрген едім Feodosya tarafına kete yatқанда bir tane neni salғанlar setkаны. Кішкене екі бала отыра, қымны ташлап, анау қымны сеткадан темізлей неге шкатура yapmaға. Мен бақып тұрдым да, біздің халық о вақытта бірдәне кішкенеке мысал, дедім, халқымыз аяққа тұрacak. Ayşe Hanım, belki biraz ağırca sual için vereceğim. Ama onsuz toңқайыларыңызны, yüreğinizde olған şeylerini de anlamağa kıyın olacak. Sürgünlük hakkında. Aklınızda var. Nasıl olup geçti bu dehşetli vakıyalar? Sürgünlük vakti bek akılımda. Ne için deseniz, bizge kirdiler, bek hayın dügüldür da. Hemen sualler vergenler. Anam onu aytason. Şu yazgan Krasnaya Armiya деген, son hepsimizin 7 balanda yazılgan, hepsi kaçında doğulgan. Bakın көрген, anam 7 bala. Біреусін yatқыза, ikincisi yata. Мынау біреусін тұрсата, анау біреусі йықлай. Tаңда da o saat 3 edim, 4 edim degендей. Onun için anam bir şey hazırlay almadı. Sağ olsun komşumuz, Dədmaklak deyimiz biz oğa, onun balları yuvurup, onlar bizni endi çıkardılar. Ama men bir şeyini ettim, sonundan aklıma keli, babam olgan parağa bir tane voyenkomatқа çakırganda, son kaytıp kelgedi deyge, babam bir korçak getirdi. Mağa korçak kuklu. Netti. O man men yıklay edim. Netip, onu aldım. Mağa almadı, taşla degenlerdir da, yuvurup çıktım. İyin aldığında akop var edi. Cenk vaxtında biz kazgan edik. Bir şey bombalap başlasar, biz akopқа yubura edik hepsimiz. Onun içine taşlap, üstün nelermen, temirlermen neme yaptım. Şaytıp çıktık. Sakladınız o. Sakladım, belledim ki biz gelecekmiz. Geldik ya. Geldik. İnşallah. Allah'a bin şükürler olsun. 7 balaydınız. Kaçınız kaldı? Kaçınız? Bilesiz, o birinci yılları. Birinci yılları Allah'a şükür biz hemen çok oğlan olgan için hepsi de подростковый bizni hemen şahtağa, Özbekistan'a geldik. Zerbulak'a düşürdüler. O yerde sortirovat etelerdir da bizlerini. Nege bizni Langar rudnikine alıp gittiler. Maşinalarman. Onda şahtada çalıştılar. 18 yaşındası da, 15 yaşındası da, 13 yaşındası da, 4. ağam 10 yaşında. O da netildi, onu almadılar şahtağa. Bilmeyim ne için. İşe çalışaydı. Onu ötmek kartoçka, хлебный kartoçka var edi. Onu almak için plotnikin katına aldılar. Onun için ağam ölgende onda stajı neydi? 50 yıl edi, 60 yaşında öldü. Özbekistan'a düştü. Özbekistan'da. Ama biz aç olmadık. Hatta açtan ölge atkan anamın kız kardeşinin bir balası ölgen. Onu netip balalarını aldı anam.
бізде бар еді. Біз епсіміз çalışа едік дегендей, ағаларымыз вольфрамна нетеділер, сон біз оны юып, магнитмен темірлерін темізлеп, ағыр учақ несіне керек екен вольфрам. Нетілді, біз оны бонға бередік, бонға біздерге ырбада береділер, емек береділер, біздердің положениеміз, дұрымымыз башқаларына көре шахтада çalışқанларын ару еді. Я о иш, яғни бұл металлардан, чешет түрлі малземелерден иш салыққа зарар. Ана зарары келді, епсі мұнда қырымға келген сон яш өлділер. 60 yaşında, 50 yaşında mına netip. Teksiz işte o işte bir oğlan kardeşim kaldı. Aman nesi kız kardeşim химик еді, лабораторияда инженер еді, суперфосфатный поселокта Самарқандта. O ерте өлді. Білгенімізге көре, о бірінші жыллары Өзбекстанда қырым татарлардан тек қадынлар, evlatlarının bitaylar, karbabalar. Evet. Başka şey yok idi. Ana ballar östüler 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında hepsi şahtaga aldılar hepsinin balların, adamlarını. Etrafınızda o vakit görgen şeylerinizden öyle bir anlamak için nasıl alda halkımız yaşadı o vakit? En öyle bir parlak misal. Parlak Sizden misal. olgan değil belki konuşunuz ya da anda yaşadı. Aytmaz diyeyim. Biz men beraber anam Sarimen'de doğma. Sarimen'de de Fatma Apte Kadımılayeva doğan. O hoca edi. Kırım'da bitirgen pedi institutunu. Direktör, mektebin direktör eken. O da bizmen beraber düştü Langarga. Hemen körgemen anaları, babaları yok, babası yok armiyada. Anaları vefat etti, hastalık, açlık. Herkes şahtada çalışalmay. Bizim koydan 8 balalı bir apay var edi. Hocası askerde edi. Cengte edi. Fatma Apte komendantlarga vargan. Ballar degen halayatır, öksüz, dom açayım degen. Oğam sade ettiler. Fatma Apte hemen ballarını korçalamak için domga aldı. Bizlerin de yazdı şeyimizni evde yaşayadık ama nesin suhoy payok dilirdi. Suhoy payok alaydık, evde pişiredi anam. Mına Fatma Apte çok ballarını kurtardı ölümden. Ama başka yaklarda çok öldüler. Ben mına ne var kitap Сталинские депортации 28-53 годы. Демократическая Россия 20 века çıktı. Мемориал çıkardı bunu. Bütün документально hepsi var. Hepsi şiki var. Nasıl bütün milletlerine nasıl çıkardığını hepsi var. Ben bunu apansızdan bir aeroportқа vargan edim mında. Bakam kitap. Kaç kumuş dedim. O vakitte гривня. 500 гривен dedi. Çıkardım verdim. Kolumda olgan paranı aldım bunu. Mına bunda bütün halk, Çeçen, İnguşlar, Karaçaylar, Nemseller, Balkarlar, Armyanlar hepsi mında var. Bizler de mındamız. Hepsi dokumentalna. Ben onlarını çok yavaş nettim. Aklınızda gazetada olgan edi «Нация на эшафоте» мақале. Son материальный и культурный грабеж народа. Bütün şeylerini bundan alıp yazam. Nasıl Rusifikasya başlandı? Bütün sürgün adam milletlerin Molotov'un imzasымен ne var? Распоряжение. Men şunun numarini aklımda değil. Şunun pek kıyın akılda çok şeyin tutmağa. İşte diyeceğiniz tarih siz mütehassıs olarak aytacağınız. Men bilesiniz Rusça aytқанда сказала, мазала yazmayım. Fakt
документ. Тарих бұл яғни илім. Тарих, мен тарихчы олған үшін тарихман. Нечін біздер милли меселеде үрдік, нетіп, 34 ve 36 статья Конституция СССР бізге ақ таныды тілімізде, дінімізде яшамақ үшін өз ватанымызда. Оның ішінде мен бекім білгі алған үшін университетте милли меселеге қосылдым. Шында да айны ақларымыз бар. Конституцияда, ерге doğru да. Açık уя о заманларға алымыз. Шынсы бар. Конституция yazıldı, мына жаңы алынған. Украина, Крым татар ve Rus тілleri devlet тілі sayıla. Onun için sizler тіліңізді балаларға öğretin. Үйде де татарша лаф етің. Мен жүремін балалар мектептен қайтқанда машинам, автобусыма мініп бұларман әпсі русша лаф ете. Аналары, бабалары да русша лаф ете. Келешегін düşünмейлер. Біз вақытта татар мектебі жоқ еді, китап жоқ еді. Біз 57-ci сінесі бірінші китапны көрдім татар тілінде. Masallar деген татар тілінде шыққан еді. Бірінші китап. Ана о китапны мен алған едім. Білмеймін не үшін. Мен бүтін заман біздің ақымызын не үшін ашадылар бұл Совет үкіметі деп интересант олдым. Бүтін заманы. Сонда 4-ci курста едік университетте. Бір шеки правда деп айттылар. И правде вот то-то деп объяснять етелер. Правде нет правды деп бақырдым. Политинформацияда құды шығарды мені өже. Правде нет правды дедім. Көрдіңіз де правдада правда жоқ екен, көрдік. Аман кеч көрдік. Бұл 62 yıl еді. Айша ханым, лафыңыздың бөлейін. Бұл күрешмек күші. Сізде қай ерден? Анаңыз сындырды ма? Анаңыз өгретті ма? Жанағырсық белгі бардыр ол үкіметке, ол вақытқа. Анамың ағасы да яшайды суперфосфатный заводта. О келеді ерттен мен базарға, и бірінші кіреді анама. Сат алтыларда неде, едіде қаве ішелер. Анамман Амитахам. И эбет башлайлар Қырымдан бір көшеден кірелер, бір көшеден шығалар. Кече күндіз татар меселесі. Қырымда не едік, насыл еді, анай көйге барған екенлер, анда мұсафыр олғанлар, анау несі не олған. Бүтін заман біздің құлағымызда олар еді. Атта мына бүгінде енді өзі баба олды. Кішкен 2 ралан 2 yaşında кетірді Қырымға келгенде. Мен келдім, Ролан дедім, насылсың дедім. Ма бақты да, покажи мне Крым деді. Детсадқа бара еді де, покажи мне Крым. Вот Крым. Нет, деді, өзі Советский районда. Ага, показать Крым, это море, значит. Автобусқа отырдық, кеттік Феодосияға. Феодосия бардық, деңізге янына кетірдім. Мына дедім, деңіз. Бақты. Ой, сколько воды много, деді. Как в ванне, да, дедім? Ачуланып ма бақты, ванна дома, это море, деді маған. Ана, о балаң бірге қылағында еді. Ватан деңізмен бағылайды онда. Ана, әркезің. Ама мен sevедім çölde çiçek cimаға, юрып çiçekler neler ciyaydık. Men beğendim çöl. Men için Kırım çölleri menki. Maşallah, evet. Yani korne Ayşe Hanım gerçekten. Duyula, sezili, eşitili. Maşallah. Evet,
рахметлі Айдарбариев вефат еткенде бардық. Неге Бақшы сарайын төпесіне. Онда неттік те көрдім. Бек дүлбер мазар. Неттім, аман сыға. Дағылар мені сықты. О, бар. Мен де койде оскенім үшін, чөлге яқынжа дағға барғанда тарсыған бараз. Келчек, оле. Елбет дүлберді. Дүлбер, аман ауасы теміз. Аман не деймін сізге, зевқ тапмадым. Аман Феодосия тарапына шықтым мы, маға дүния ачыла. Оның үшін аңнайым қазақлар неде атқа мініп, ерлай чөллерде ерелерде. Ана ондан аңнадық, аңнайым открыта душа. Дағларға ұзақтан бақсан, манзарасы дүлбер жүрегіне қош келе. Ама яқшысан да кіріп яшамам. Сіз же бойлы. Айшахан, кене балағыңызға қайтармақ істер едім эпімізні. Мектеп көрдіңізім? Білесізім, біздер келгенде 47-ші высылка сентябрьде енді мектепке бармақ керекміз 7 яшында. Ама мектеп жоқ. Мектеп жоқ ол шақтада. Біздер енді балалар, өз татар балалар топланды, чоқлар. Мектеп жоқ, ожа жоқ. Мен 9 яшында 1-ші сыныфқа бардым. Бар еділер 10 яшында 1-ші сыныфқа бардым. Самарқанға көшіп? Жоқ, неде, Лянгарда. Біздер көштіңіз? Біз бір яқта көшмедік. Біз келін мен түшіп Лянгарға түштік. 44-те. Сон енді 53-те Сталин өлген сон біздерге мүсаде берділер бияқа кечмеге. Ана онда сон 2 жылдан соң мектепні açtılar. Балалар енді өселер, тұрмай ке. 5 яшындасы 7 яш oldu. Мен 7 яшындасы 9 яшында oldum. Шайтып, мектеп мecbur oldular açmağa. Мектептен сон есе тарих? Мен сон неде көштік Талигулян деген ерге, Самарқанд областы, Чархин районына. Онда 8-ші сыныфта Амит Осман yazıcının oğluman bir klasta edik. Ondan sonra ben superfosfatныйға көштім. Onda 9-ші sınıfta, onda 9-10-ны onda bitirdim. Мен bitirdim. O vaqtda da bilesizim, bu Sovet hükümetinde kanun künde denişi edi. Хрущев келді, 2 yıl staj olacak, son üniversitet ya da hayda varıp okusan. Üniversitetini bitirdim, 1 yıl çalışacaksın, son diplom verecekler. Şunda etken nege periyodға түштік, bizler emmen net almadık birden. Yaşımız kete, şaytып дегенде, не мақсатмен тарих факультетіне оқымақ? Айттым да сізге тарих, мен нетедім, өзім интересант олайдым. Мектепте оқығанда, суперфосфатныйда, мектептен кітап алайдым, күтіпханеден. Химик заводың клубында бар еді ондан, ве Самарқандқа келіп, областнойда yazылып, кітаплар алайдым. Оқиедім, сон кетіріп бередім. Мен істейдім, нерден келме біздер? Кімміз біз? Татар дей, анам дей, біз татар дігіліз дей, біз монгол дігіліз дей, біз қыпчақмыз, біз түрк мүллетіміз дей. Шашмалайсың, ожа бір шей айта, үйде башқа шей кете. Оның үшін дедім, оқып білмек керек. Я нас етіп оқығансыныз. О вақыт системеді, университетте де devlet айтқан şeyin propagandası, teşvikatı еді. Менің бақытлы олдым. Мен оқыдым ескі ожаларда. Умняков Иван Иванович, Бартольд
башкаларында востоковетлердің талебесі. 14 сынесі 1914-те оны миссионер олара Бухар эмирге берелер. Революция олғанда Россия кетмеген, емен университетке ішлегімеге кірген Самарқанд. 50 ел çalışты Самарқанд университет. Мен кегенде о бар еді онда. Мен оған мұражат еткен едім. Иван Иванович, будьте моим руководителем дипломной работы. Какой период у вас деді? Яқшы қарай еді, отлично оқи едім. Да, мен еще комсомол едім. Комсомол олмасам университетке алмай жақлар. Комсомол комитетінде едім. И бір шейіні неттім, қачырдым. Мен кече күндіз спортом мешкіл едім. Hangi çeşit? Лянгарда дағылар, қаялар, лыжада да, конёкта нетедім. Қышта. Сон, неге кечкен сон, Самарқандқа яқын олған сон, Динамо стадионына бардым, легкая атлетика. Тамара Пресс, Ирина Пресс, Владимир Пантелеймонович деген кіші нетеді, тренер, поляк. Мен де спринтер, барьер и прыжки в длину. Şahsi rekordunuz kaç metreydi? Şahsi rekordunuz prışki. Son 55'te... Var edi mi Toxtan Ayşe Hanım? Rekordunuz kaç edi? Тоқтаңшынысы... Ақылыңызда yoqtur bağışlasыз. Тоқтан. Школьный спартакиада олды Самарқандта. Тамара метание диск, толкание ядра и копья метание. Ирина десятиборка еді. Пресс, Ирина Пресс, а Тамара и Ирина Аблакардай Шедлер. Мен спринтер. Біріншілікні алдым, олар да біріншілікні. Біз сборныйға түштік. Где Будапештте олажақ едім школьниклер. Yoksam Бухарестте едім, шынысы қатырлемейім, қач ел, 60 ел кечтенді. Олар кеттілер, мені жібермеділер. Спецпереселенка. Сон мен не аптым, ташладым спортны, больше знания алмақ үшін кече күндіз оқып башладым. Hiç бляхан етмедім. Бош вақыт таптым, китап оқыдым. Бош таптым, китап оқыдым. Сон китапларының неткен сон келдім университетке кіргенде. И урок физкультура университетте бар еді. Мен көрдім, о келді, Пантелеймонович. Владимир Пантелеймонович бессекерный. Кайтты. Yok, не, преподавать, тренировать студенттерін, как преподаватель. Он мастер спорта, видимо, было. Сон мен дедім, ымтхандыру мен дедім. Бір мәлде, Сетмуратов встать деді. Тұрдым. Завтра в 4 часа на стадионе освобождаешься от физкультуры. И 5 ел стадионда юрдым. Тренировка. Сон эстафеталар нелер олайды. Самарқандта біргін Ескішерден тап негече стадионғаче не бар? Бег. Потом вузы. Конечно, трусики, майка. И Юрам бірдане қоңышы көрген суперден. Кеген анама деген, вай, анау қызың деген, штансыз деген. Башқа тарапқа кіте қалба қызыңыз. Юра деген, шпалақ деген. Айтқан, мен келдім, анам давлениесі шыққан. Не шықмасын? Скорын шағырмақ керек еді асында. Кішкене чемоданым бар еді, тапочкаларыны, соны шпильки, нелер спорт костюмым. Оны ағам деді, стадионда қалдыр деді. Өзің шайтып кет деді. Анамда дей, айтыңыз мынауға дей. Ода көз жұмады, маға
Oldu sağa da endi жуырмаға дей. Ну, аңнашылды. Олар не про өзлері иш танесі футбол. Команда целая, родные братья. И еще два двоюродных братьев. Пол футболистов менің ақрабаларым. Сіз о вақыт инана едіңіз мына совет үкіметінде Қырым татар коммунизмға есіне, Қырым татар халқы инкишафқа келгеніне? Білесіз, о шилерінде düşünmедім, doğrusunu айтайым. Мен шынысы білге алмай çalıştım ve sport sevgen için ağalarım hepsi. Ben oğlanların içinde östüm. Onlar ne oynasa ben de onu oynadım. Ben netip kız ballarman oturup durun oynamağa bir şeyler netip tıgıp netmedim. Aman lagerde iş yılgaşı tıgıldı. Onun için ben endi sportman netken son ketmedik. И кетедім кенеде с тренировканы, сон ақшам қайтып келедім. Чантам жоқ, көреді. Шайтып дегенде апайында көрдім. Сіз не айтасыз анама дедім. Мен спортман мешкүлім дедім. Аңнадыңыз дедім. Аңнадым, айттым да, дей. Тіліңізін тұтыңыз айсе дедім. Шайтып дегенде мен неттім. Сон университетте неттім 4-ші курста екенде шайтып стадионда даже фотокарточкам бар бір жерде юрам 100 метр. Бірінші келіп неткенде бір ярамай олдым и йықылғаман отқа неге. Маға путевка язда верділер. Досрочный имтаннар бердім. Майыс айында Алуштаға маға не верділер. Слава деген санатория бар екен. Бірінші сепері. И келдім неге 5 күн жүріп келдім Қырымға. Қырым татар олғаныңызын біліп, қач? Оны университет берді маға. За успехи в физкультуре, там этот спорт, этот член комитета комсомола берділер. И мен кеттім. Келдім Қырымға. Сон туристическая мына бүгін база бар у жерде, неде па Ялтинская неде. Онда бардық. Бізге деділер троллейбуске отырыңыз и Алушта ачы. Келдім Алуштаға сат 11 едім, 12 едім. Таптым Славан топеге міндім. Отыр деділер, документлерім, паспортым алдылар, кеттілер. Сат 3 oldu, 4 oldu, біреу келмей, жоқ, мен отырам. Yorğunum, отырған еримде йықлайым. Сон бір мәлінде бір, білмеймін, кім, вожсам, санитаркам, кірді, я говорю, послушайте, я, дедім, 5 дней ехала, устала, дедім, что вы держите меня, вы примете или нет? Я сейчас пойду спрошу, я не в курсе, деді, юрып кетті. И сон келділер, они запрашивали КГБ. Что делать со мной? Вот. Что делать со мной? Оставить или нет? Путевка. Видимо, Самарқандқа телефон açtılar, и там сказали, наверное, что вот она заслужила, и мы ей дали путевку. В период депортации ей было 6,5 года. Во время войны ей было 4 года. Что вы хотите от нее? Не была пособником немцев, она, ну, скорее всего, да? Ожаларыңыз. Но потом на суде секретным закрытым я сказала, что я была. Еріштіріп, зытларына басын. Да. Ну, как вот Блесис, фамилия, имя, год рождения. Ранее судимая, я говорю, да. Когда и за что? Я говорю, в 1944 году за измену Родины. И судья көрді халі бі 44.
37. У нее вырвалось: а сколько же вам тогда было лет? Я говорю, меня не спрашивали, сколько тогда мне было лет. Меня судили тогда, когда я не несла ответственность ни перед обществом, ни перед государством. Меня в детской коляске судили. Hurmetli musafirlar, agar sizning de savollaringiz olsa, biriniz qo'lingizni ko'tara bilasiz, mikrofonimizni sizga beraylik. Hozirlaningız do'stlar. Shunda ise mana hangi kundan o'z haqida ayta bilasiz? Men milliy harakatga qo'shildim. Men milliy harakatga qo'shildim 64-те. Университетін бітірдім 63-те. Жіберділер Булунгурский район, хлопзаводқа, онда мектепте. 1 ел çalıştым, келдім, дипломны алдым. Алғаман, емен кеттім Москваға. Институт истории. Неткенде бір шыны айтайым, шынысы артқа қайтып. В правде нет правды дегенде мені шақырдылар неге? Деканатқа кірдім, бүтін факультеттің өжалары. Кіргемен бірданесі Чекаев деген менден де шәшілерін еді о вақытта, участники войны все. Бақтымаға, Айше, наверное, на Сталина очень злая. Я говорю, я не знаю, на кого злиться, на Сталина или на Хрущева, говорю. Сталин выгнал из родины, а этот подарил Украине. Күлді еберлер, поняли, деді, идите учитесь, деді. Сон Иван Иванович жіберді маға секретарын, и деген, пусть она год еще молчит, кончит диплом, получит, потом будет кричать. Вот. И келді Светлана Исламовна, казанская татарка была. Айше, держи язык за зубами. Очень трудно держать, она у меня выросла, дедім. Hurmetli musafirlar, barım suallar. Selime Hanım, buyurunuz. Ayşe Hanım, çok sağ olunuz, böyle güzel hikayeniz için ve bete böyle güzel tedbir için teşkilatçılarga büyük teşekkürler bildiremiz. Böyle bir sualim var. Sizin böyle Karamani yolunuzda sevgi mevzusu aslında yer aldı mı? Ne dediniz? Sevgi mevzusu. Yok. Men bütün ömrü Sovet hükümetinde çalıştığında, okuğanda bütün maksatım bizim meseleni anlamak, ne oldu, ne kaldı, ne için bunday. Ve bugün de babam Cenk'ten kaytmadı, vefat etti. Секретный закрытый суд oldu bizde 67'de birinci sefer alganda. Men doğrudan doğru hepsi materiallar yazıldı o vakitte da. Ben тұрғанда dedim, вчера мой отец защищал советскую власть. Прокурорға бақтым да, как раз қаршымда еді. Ваш возраст мне позволяет думать, что вы участник Второй мировой войны. Скажите, пожалуйста, не дай Бог завтра начнется война, пойду ли я защищать вас и вашу власть? А если пойду, моих детей куда отправите? Не перестреляете ли вы их? И буду ли я защищать вас и вашу власть? Это все записано в секретном закрытом суде. 319. Кто-то поинтересуется, может быть, откроет Московский городской суд. Архивлерінде бардыр. Конечно. Я за свои слова отвечаю. Мен өз сөздерім үшін жауап берерім. Францияда парламентте 1990 жылы чыққыш yapқанда
өзім сөзімді бітірдім. Второй Нюрнбергский процесс должен быть в Кремле. Если этого не будет, то малочисленным народам в СССР нет покоя. И это все написано в ведомостях Национальной ассамблеи Франции. Там мы выступали со всего мира, откуда все. И из Советского Союза, с Югославии, со всех других стран были слушания, и мы выступали. И на Сахаровских слушаниях тоже выступала. В этом третье Сахаровское слушание в Вашингтоне было. Затем Мадридская конференция, Венская конференция. Венской конференции Суалымыз sevgi hakkında еді galiba ya. Көресің, Айша ханыммен бөле. Sevgi hakkında сорадың, айланды кене күрешке. Мен күрешке sevdim, күреш sevdim. Күреш sevер адам. Айша ханым, ama яш қызлар отырады. Bakın bir şey айтайım, açıktan açık айтарым. Men endi başım biyaz. Мүмкін. Да. Келеділер нетмеге. Құдалыққа. Да. Жібереділер нелерін. Мен де едім, түрме қапыларында тұрacağım, әзірім. Все. Romantikler kelgendire, canımı bererim. Canımsın. Yo. Türme kapları Hatta Ayşap'te sonunda dağcı Ayşap'te медсестра еді. Білмеймін, башысауым yoqмышынсы. Cengiz дағжың с кардешы келген еді бір сепер. Да, последний раз уже было. Мен де оға айттым. Мен дедім, ерте кеш түрмелерде болacak. Не дедім, келе бересіз. Мен білем дедім, олар алacak мені. Білесізім, системаны аңладым. Ямансың мы, яқшысың мы, егер сені бегенмеселер, алacaklar. Мына бүгін балалар, yaşlarımız, gençler, baradачи дейлер. Bir şey patlattılar, bir şey netlerim, alalar. Ularga işçi gerek, рабочий, молодежный ciyavira. Nüfusumuzun yok olsun deyip. Bizge demografия, men даже bir Қыдырлезде çıkan edim, айтқан едім, митинглерде, мына 18 Mayıs'ta, her vakit ayta edim. Біздің nüfusumuz az. Қарт аналар, қарт бабалар, düşünіңіз бұны. Düşünmeyler. Barım bizim misafirlerimizden hocamız elbette. Ayşe Hanım, böyle sualım var. 64 senesi siz Milli Hareket'e koşuldunuz. Sizin hocalarınız Milli Hareket'te, savdaşlarınız kimler edi? Siz Samarkand grupasındaydınız. Evet. Büyüklerden, tengdeşlerden kimni hatırlayabilirsiniz? Hepsini hatırlayayım. Mümkün olsa adlarını yaşlar çünkü Білесің, solalar hem de Milli Hareket'le. bu hatırlavda men ayakta da тұрарым. Самарқандта біздің Milli Hareket'in başında Асан Аға Еминов еді. Ondan son var еді Mustafa Konsul. İdris Ағаны мен мектептен білем. Мен оқығанда оның апайы çalışайды мектепте. Біздің поселокта барабар едік. Асанин İdris Ağa. Соңындан таныш oldum. Toplantılarda olғанда Жеппар ағаман, Бекір ағаман, Османов. Самарқандта бар еді Бекир
Умеров 25 жыл маккемесі болған еді. Сталин өлген соң шықтылар епсілері ерте. Сон Ибраим Абдраман аға большевик. Менің жолымда күреште қосылғанда ешбір қайын адам рас келмеді маға. Мен о кісілерге инандым ve o kişilerde beni öğrettiler nasıl çalışmak. Mağa vazife verilgen edi arşivlerde, kütüphanelerden dokumentler, materyaller jıymak. Onun için ben onu yapaydım. Son bir gün ikinci sefer ende imtihan vermeye geldim İnstitut Historia Akademi Nauk SSR. O vakitte қайта жақта кірейім де векілдеріміз не шли екен ЦК-да деп келдім. Көп адам бар. Мен векілді келедім. Мен имтан вермeye келген едім. Білейім хабар айтарым. Москва ерген кіші бар ма екен? Сон Эмен Строганов шықты. Крымские татары. Давайте в зал. Епсі кірділер, мен де кірдім, артта көшеге тұрдым, не айтacak екендер деп. Халқымызға, дей Строганов, уезжайте, не толпитесь здесь, вам ответ будет и все другое третье. Халқында партизандарымыз, большевиклер, коммунистлер, участники войны, эпслеры, мы воевали, почему нас не пускает на родину, все другое, третье, эпсы айталар. Қартлар, апайлар да бар еділер, партизандар, апайлар бар еді. Сон Строганов деді, алды кият, алды калем. Скажите хоть одну фамилию, кто вас оскорбляет. В очереди оскорбляет, этот оскорбляет, на базаре оскорбляют, детей в школе оскорбляют. Вот видите, вы говорите, и одну фамилию не можете назвать тогда. У меня вырвалось просто случайно. Я скажу дедам, аман аузым яптым. Кто там? Я же не представитель. И халық нетті, ашты менің алдым. Че, испугались деді? Нет, дедім. Не испугалась. Пишите, дедім, фамилия, имя, первое. Постановление Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года. Вам нужны, и еще и второе говорю, ликвидация Крымской АССР 1946 года. Вам нужны фамилии, имя граждан, которые нас оскорбляют. Нас оскорбляет сама советская власть. Ваша фамилия, деда. Я говорю, я себя не оскорбляю. Вы боитесь? Нет, дедом. Айшесик Муратова, кем работаете? Я говорю, преподаватель научного коммунизма в университете Самаркандского государственного университета. Вам бы не следовало, деда. Тут же через 2 часа телеграмма немедленно вылетать. Вот вылетел и прилетели из Москвы и забрали. 66 году, 14 октября. Апске. Увезли в Москву, Лефортово, КГБ СССР. Так что со всеми, да, но соңынан в ходе борьбы и Мустафа Мандатаны шолдық, и Зет Хаировман, инициативный собраниелерде, топ инициативный группаларын встречаларында чоқ адамдармен таныш ола едік. И Рамазан ағаманда Москва келіп, векіл олып келгенде чоқ адамдармен таныш ола едік. Бұл сөздеріңіз үшін, Айша ханым, бірінші кере апске түштіңіз. Қач жылға, қач жыл тұрдыңыз? Біздің решение суда бек интересно еді. Неттілер, Тимур 3 года, мне 2 года, сервер год. Сон, думаю, почти 1 жыл отырдым, да, 1 жыл бар. Нетіп, бақып тұра едім.
слышу что-то айталар, и эпсі тұрды шықты кетті. Мен енді дыңнеме едім мені судьяны. Раз в 2 года, значит, уже срок есть. И вдруг... Бір ел СИЗОда отырдыңыз? Да, нет. В этом следственном отделе КГБ СССР называется, следственный отдел Лефортово. Бір ел. Махкеменің қарарын беклеп. Допросы были. Допросы. Допрослар мен 2 айға шықмадым. Пока не предъявите мне обвинение за 44 год дедім. За что меня выслали? А когда в Ташкенте взяли из аспирантуры, я вообще этому следователю говорю, пишите, что хотите, я не буду с вами разговаривать. Через месяц на 3 года в Мордовию отправили. Да, қиын. Нет, ничего. Приходилось защищать от хулиганов физически. Я умею драться. И физически умею драться. Сізге насыл айтайық, зеклер. Башқа жабақа еділерім. Білесізім, отырған адамлар. Мені онда Бабаев деген адам начальник. Он сразу же мені когда узнал, что кто я и что за что, ознакомился, видимо, именно мені контрольға салды. И контрольде крой проверяю в закройном цехе. Сколько чего. И Барган Бахам 46 написан, 46, а лекал 46 не подходит. 44 подходит. И сон резак лар кескен кройна адамна. Ну, очень трудно, это знают те, кто работает на производстве. Я говорю, девочки, неправильно написано. Она посмотрела, нет, говорит, лекали написано 46. И идемте, говорим, начальнику туда. Зашли, я говорю, у вас не идет, кровь не идет на 46, 44. Ваше какое дело? Режьте, пропускайте. Я говорю, не пропущу. Вы покупателей обманываете по 2 сантиметра с каждого там, одежды. Это сколько, говорю, вы не хотите здесь с нами сестрами быть? И директор Айтаякен, вы помилуйте ее, поскорее отсюда. И начальник Кельда, Айше, напишите заявление, я вас помилую. Я говорю, от звонка до звонка буду сидеть, я не буду писать. И когда журнал получала «Женщины мира», и там написано, португальские политзаключенные отправили деньги на дом строительства центра Ханоя, в Вьетнам. И я пишу заявление, прошу мою зарплату отправить в Ханой на строительство центра по охране матери и ребенка. Ой, с управления из Москвы приехали. Зачем вам это, все другое, третье? Я говорю, ваше какое дело? Ой, мы, говорит, вас после освобождения высылку пошлем. А я уже высылки на вечной, говорю. Что вы измените, говорю? Я на вечной высылке. Высылку заменили лагерем, лагерь замените. Заново, говорю, я в Узбекистане, высылки. В общем, они ответа не знали, что говорить. Вот так мне приходилось держать себя и отстаивать права своего народа. Жить у себя на родине. Суалер. Кім? Бuyurunuz. Selam aleyküm. Алейкум. Айшабте, сау болыңыз. Мен яқшы хатırlayым, сіз сөз алдыңыз 2014 сенеде март айында құрылтайда Бахчисарайда. Сауыңыз айтқан сөздерін бек доғыр айтқаныңыз. Шынды суалым ойлайым. Насыл рас келді, сіз Америкаға көшіп келдіңіз.
Ол бір. Екінші суал мүмкін олса, келмешектерден, келген девлеттен құтырмаған біздің милletіміздің чәре барым, Қырымдан кетмейіп. Насыл түшінесіз, сіздің фікіріңіз? Умуми Қырымдан иноплеметяне да келселер, кетмейecekміз. Бір жина аңнаңыз, қаныңызға шприцменмі, неменмі етмек керек, біліңіз, Қырым біздің ватанымыз, біздің халқыны 300-400 yıldan beri sürgün yapmaya çalıştılar. Çok adamlar dayanamay kettiler. Gasprinski'ni okun. Toprağını taşlap ketmege olmay ve satmaya da olmay. Biz özümüzün vatanımızdamız. Özümüzün bütün til, din meselesi özümüzge bağlı. Eğer biz özümüzünü, tilimizni saklamak için çalışsak, keçe gündüz Tatar gazetaları var, Tatar kitaplar çıka, mecmanımız var. Ne birisi yazıp da alıp okup ballarına aşılamaylar? Emamaydım ana tilinde laf etip öğretin ballarına. Niçin? Şunsı kelip de sizin ağzınızga yakma salmazlar. Ne diler şuğa? Skoçni salmazlar. İyinizde oturganda Tatar tilinde, Tatar nefsinde niçin aytmaysız? Kart anası yarım papalam degendi Rusçasında arı bilmey ille Rusça laf etmeye çalışan o torunumun. Hepsi kabat özümüzde. Til, din meselesinde özümüzde. Biliniz ki Kırım hiç bir vakit halifatga kirgen yok edi ve kirmeyecek. Biliniz onu. Biz halifatga kirmedik. Men bir sefer aytkan edim 18 Mayıs'ta. Kim halifatga istey, halifatta yaşama, ana denizge o yakta bununuz gemilerge barın o yaka. Onun için insanın özünden. Niçin benim anam çort demeye bilmeydi Rusça. Torunlar neler hepsi Tatarçalı. Ana o yaşaganda onların kılana kirgen Tatarçası bugün de onlar Tatarçanı anlaylar. Bek laf et almasalar da nu laf ete aman anlaylar yaxşı, bileler. Ona da şükür. Bugünkü günde böyle aytmak gerek. Ayşe hanım endi özümüzge habat, hepsi habat bizi özümüzde. Ağamızın birinci suali Amerikanın bağlıydı. Nasıl etip bargansınız? Meni endi neden ikinci mahkemeden aspiranturadan 74'te geldim. 74'te geldim. Nege бардым, чтобы восстановили в аспирантуре для защиты. Все, исключили, и академик Шабдрахманов подписи. Так как вы не владеете марксизмом, ленинизмом, и идеологический фронт вас восстанавливать не будем. Это значит, меня будут, и появляется статья «Тунеядка», и все другое, третье, и я поняла, что здесь готовится, и бір сепер келдім, КГБ Ташкентте, мне нужен, дедім, председатель КГБ на прием. И лафтан она отырған секретарь, мужчина, военный.
вас надо проверить, Теда. Одним словом, вы хотите сказать, что я больная дура, а вы умный. Не пора ли, говорю, вас всем народом проверить? Эти стены пахнут кровью. Миллионы людей уничтожили. Вам все мало? И звонит кому-то, чтоб меня вывели. Не выйду, говорю. Запишите на прием к председателю. В общем, меня вытащили, выбросили на улицу. Вот после этого я поехала в Москву, написала все, 10 листов или 20 листов было, и написала: от всех форм преследования в стране Советов меня спасет смерть. Ответ буду ждать в ЦК. Отдала письмо, ну, она не знает, получила. Я говорю, как позвонить, к кому попадет мое заявление. Она мне дала телефон, номер, позвоните, вам скажут. И в это время я уже связана была с советскими диссидентами. Андрей Дмитриевич Сахаров, Петр Григорьевич давно уже было, Лавут и все другие, Осипова. Потом Нермин Баглемеде. И юристы уже знали меня. И когда я через 10 дней позвонила, в это время, где вы находитесь? Я говорю, в Москве. Пожалуйста, завтра в 10 часов приезжайте в ЦК. Вас ждут. Я приезжаю к Андрею Дмитриевичу, говорю, Андрей Дмитриевич, меня арестует ЦК. Они вызывают на 10 часов. Идите, говорит, а ребята вас выйдете, будем знать, выйдете или не выйдете. Я приехала, меня приняли, на 2-й этаж подняли, и звонит Авир СССР Константинову. Вот у нас Айше просится за кордон. Я говорю, не за кордон, а за границу. Он смеется и говорит, не за кордон, а за границу, оказывается. Так, что-то тот говорит, Константинов. Хорошо, добро, 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 добро. Так и скажу. Положил трубку и говорит, он завтра в 10 ждет вас в Авире СССР. Все это заработало, и я всегда потом поняла, кто меня спас. Это Муса Мамуд, который сжег себя. Как раз в эти дни он, оказывается, в Крыму сжег себя. Я в Москве готовилась, а он в Крыму это сделал. Вот. И ко мне, я приехала, мне говорят, вам разрешено выехать за границу. Езжайте, оформляйте документы. И я говорю, я не верю вам. Вы хотите не в Москве арестовать, а в Узбекистане? И говорит, вот так сделал. Поверьте, один раз, если что-то случится с вами, вы сможете мне потом плюнуть в глаза. Хорошо, говорю, постараюсь ваше лицо не плевать. И уехала, приехала в Симферополь, и тут я узнала о смерти Мусы Мамута. И когда мне Ибазер сказал, говорит, мы похоронили вчера Мусы Мамута, я говорю, а почему? Вот я прилетела, говорю, сейчас только. Там в Москве никто ничего не знает. Так нас, говорят, не пускают, мы из дома не выходим. Я побежала международный, межгородской, а как раз меня провожала Великанова Тамара Васильевна. Я позвонила, она говорит, Айша, откуда звонишь? Я говорю, с Симферополя. Не задавайте вопрос. Возьмите карандаш, листок, пишите. Я говорю, село Донское, Симферопольского района. Муса Мамуд сжег себе, похоронен. Протест.
И потом положила трубку Дина Исаковна, юрист, которая защищала нас всех. Я говорю: Дина Исаковна, не задавайте вопрос, пишите. Село Донское, Симферопольский район, Муса Мамут, самосожжение. Все. И вечером, где-то уже в часиков 4-5, весь мир уже знал о самосожжении Муса Мамута. И с Узбекистана стали приезжать все, кто самолетом, кто на своих машинах, и все приезжали в этот Донское. Вот так меня выручил или спас своей жизни Муса Мамут. Я всегда говорила и говорю. Суаллер. Лиля ханым. О өлген адамларын үчүн турайық. Хатарлап. Как только я выехала, я сразу же в Вене об этом сообщила, и в Вене там был группа Amnesty International, Международная амнистия. Потом тут же сообщила и другим правозащитным организациям. И когда прилетела в Нью-Йорк, тут же послала помощь семье Муса Мамута через фонд этого Солженицына. Больше пока не было у меня возможности. Смирнов отвез, внук Костерина. Я была очень обильно связана со всеми диссидентами. И я всех не назвала, но я всех помню. И своих товарищей, крымских татар, Озлера, и Ролана, и Изета, и Мустафу, и всех, с кем делили. Мы Мустафой так, меня взяли, Мустафа освободили. И меня освободили, Мустафу взяли. Мы через десятилетия только встречались с ним. Вот такое было, мы не могли встретиться. И когда сказали, что арестовали Джапарага и осудили, в лагере мне было плохо. Джапарага Акимов. Мне было плохо. Почему? Я относилась к нему как к отцу. Он очень много сделал для того, чтобы я стала тем, кем я, как бороться и как работать. Учили меня все, помогали. И если я выдерживала эти лагеря и тюрьмы, они поняли, что мне нужно подготовить хорошо. И готовили. Айша ханым, лафыңызды бөлейін, бағышларыз. И Америка хақында суал бермек істер едім. Яғни анда түшкеніңізде büyük farkın duydunuz mu? Şunda televizyondan tırşalar айтмаға, анда çörген Гарп, загнивающий Запад ve ile ahiri. Ama Kırım Tatarlarda buna immunitet var dersin. Ama еппір, nasıl Amerika o devirdeki Sovet hükümetinden farklanaydı? Вот, мына айттым да, мені спас Муса Мамут деп. Оны өткен соң Қырымға келдім, топладым материалларын, нені. Сон мында Петренко бар еді, начальник части. Неткен еді, келді хатыма, біреуні беклеп отыр едім паркте, мында. Вам разрешено ехать, что же вы сидите здесь? Не вам указывать, когда мне выехать. Я выеду тогда, когда я соберу все документы о Муса Мамуте.
Вы будете клеветать на советскую власть. Оставьте вы в покое советскую власть. Она давно похоронена на Красной площади, дедом. Я буду говорить о вас, о КГБ. Одним словом, до свидания, до встречи в эфире. И чертом кеттем. И по радио же оттуда сообщала. Я ему обещала говорить о КГБ, о бесправии, не только крымско-татарский народ гонение устраивает. Посмотрите, сколько национальностей были высланы. Чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, немцы, армяне, болгары, греки, мы крымские татары и еще много людей. Сколько можно, говорю, нации выселяют, нации. Вы представляете, не то, что там отдельно какого-то человека из этой национальности, целые нации. Для того, чтобы голодом уморить, лишить языка, школы, культуры. Нас же ограбили не только материально. Нас ограбили наши школы, наши вузы, наши библиотеки, наши сбережения наших родителей. Вы немножко осознайте, что сделали с нами. И сегодня уже монголы добрый народ, оказывается, гостеприимный. Татарское нашествие, оказывается, было. Воспевает Романовых. А мы не можем воспеть нашего Хаджи Гирея. Мы не можем воспеть человека, который построил Джинджирла медресе Менгели Гирея, который первый университет в Восточной Европе. Читайте вот Ивана Дзюба, который пишет в своей работе «Интернационализм или русификация». При Крымском ханстве все дети учились, школы были, все были грамотны, но правильно, там был арабский шрифт. Но это не говорит, что весь арабский мир, который пишет на арабском шрифте, безграмотный. Моя мама расписывалась арабскими шрифтами, но она числилась безграмотной. Вот до такое невежество доходит. И сегодня послушайте «Звезду». Я не могу, мне глаза не позволяют телевизор смотреть. Я слушаю радио. И постоянно татарское нашествие. Татарское нашествие. Это о монголах они говорят. О Батые говорят. Но это татары говорят. Татары называют. Пусть прочитает Бартольда, академика, тюрколога, немца по происхождению. Там прям написано: слово «татар» произошло от китайцев. Мы кипчаки. Земли назывались Дэшты-Кипчак. Когда путешественники приезжали, заходили в туалеты, видели куманы, кувшины. Что это, спрашивали? Куман. И нас они называют в истории куманами. В арабских источниках мы идем как кипчаки. В российской истории мы идем как половцы, люди с поля, половцы. И вот сегодня очень интересная вещь. В 2013 году появляется доктор философии, философской науки Юрий Каныгин. Хан. Понимаете? И что он пишет? Я хочу прочитать, понимаете, это очень важно. Несколько слов, я сначала смеялась, но потом поняла, что надо думать умно. Это были кипчаки, половцы, это славяне. Вы забыли, что вы славяне, да? Вот, 2013 год, я в Киеве, и я как прихожу в какое-то государство, в первую очередь книжные магазины смотрю.
особенно эти, где старинные продают. А это альтернативная история и предназначение Руси. Оказывается, Киев – это не Киев, не украинцы, это русские, славяне. Ну все. Кипчаки, половцы, славяне. И Иван Бей, Ибн Василий. Вот так. Anladık. İşte hürmetli dostlar, sualleriniz olsa. Вот такие Бар bir sual. школьникам, вот яшларға особенно, яшлар, ялварам, доктор olmас десеңіз олың. Аман, өз тарихыңызды білмек керексіз, несілден. Біздің тарихымыз бек бай. Да, Рус devleti yok еді. Қырым ханлығы бар еді. Иван ішінде падышаман Россиян, Москван несінде біздің ханман имзалана о дружбе и братстве. И в знак дружбы и братства крымские ханы везут сегодня в Москву строительные материалы и строят деревянный этот забор Кремля, заменяет вот этими ракушками, которые сегодня там. Это документально есть в истории. Завещание Ивана III своему сыну – никогда не воевать с югом. Возьмите Крымский мост, Старогиреево, Новогиреево остановки, затем Арбат, Арба и Ат стал Арбатом. Onun için Ару тарихын да білсеңіз, несіліңізді білсеңіз, сіз башыңызды көтеріп, ғұрурлана білірсіз. Бүгінде балға қалдық, аман ғұрурыңыздың түшмесін. Гордость. Buyurunuz ağam. Selam aleykum, adım Mansur. Bu tedbirde bulunmağa büyük şereftir. Herkese teşekkür bildirem. Böyle sualım var. Şimdiki alda milletimizni, tilimizni saklamak için milli hareket menimce da faal olmak gerektir. Nasıl etip yaşlarımızı, milletimizni bu proseslerge, hareketimizge koşmak, aşılatmak, anlatmak. Sağ olunuz. Білесіз, біз үйден жүрмеділер топлап. Біз өзіміз келдік. Ештік, Ташкентте топланған яшлар, бір союз деген групп құрғандар, Крымско-татарской молодежный. Олардан 2 танесін алдылар, қападылар. Сон біздің ақсақалларымыз, участники войны. Олар Қырым татар милли әрекеттің башына тұрдылар. Яшларны құтармақ үшін. Оқысынlar, бітірсінler деп. Çoğuсы бітірген сон milli meselede aktif iştirak ettiler. Білесіз, Мұстафаға Селимов менен лаф етеді и не деді? Архивлерде деді, Қырымда иштане общий тетрадь olmak керек, мен елім мен yazған деді. Bütün şeyler kim бар, онда isim деді. Біздеріні архивге, мені архивге кірсетмеслер, сізлеріні кірсете білір. Мен иностранец сайлам. Onun için iyide terbiyelemek gerek.
балаларыңызны, олардың құлағына қимақ керек. Бір кішкенекей мысал оларға кетірмек. Яда бір ezber. Bakın, Лермонтов, babası Шотландец, anası Kırım Tatar геройlardan. Оларын оқып, нетсеңіз, білсеңіз, білерсіз, ezberi de var. Стереді Шотландияда крепостке щитін салмаға. Яда орлом летать над степью анасының тарапын. Я судьбой родился в другой стране. Оның үшін адам Пушкинді алыңыз, Державинді алыңыз, hepsi Tatar неслден келелер. Семен Тяньшанский потомок Идыгея. Фамилиялары Урусовые, да. Бір ел болдым, 2 ел, 1,5 ел олғандыр. Ленинградта умерла артистка, которая долго сидела в концлагерях наших советских, и она умерла. Урусова. Державин сам пишет в своих стихах, что его предки из татар. Карамзин, Карамурза, Крым татары. Но они уходили из Крыма, переселялись в Московское государство, там условия ставили принять христианство, и фамилию писали Карамзин. Из Ширинских один из Усиин выехал, ну, не знаю, тогда было свободно, из Европы приезжали в Россию, служили, из других стран приезжали, служили. И Ширинский Усиин приезжает, ему выделяет Мещерский район, это имение, и сегодня они стали князьями мещерскими. Так что возьмите любого из выдающихся людей, у которых в корне европейские, крымские и других, даже, поймите, Эфиопия, Пушкина, Ганнибал оттуда. Айша ханым, білгілеріңіз пек терең, о айры бір субъектке лайықтыр. Ве суалер олса, мұсафірлер, қолыңызды көз Севил ханым Картакаева. Башта Севилға берейік, жаңа ағырмасын, баяғы елар çalıştık береді. Айша әпті анладым ки, сізнен севге ақында конuşмағының пайдасы жоқ. Бір сіз милли әрекетке кечесіңіз, күрешке кечесіңіз, оның үшін ватанперверлік ақында конuşmaq істередім. Мына евелері сізнің екейлеріңізден, башқа милли әрекетте олған инсанлардың екейлерінден аңлайым ки, евел ватанперверлік біраз башқа же дұйыла еді, ем әрекетлерде, ем сөзлерде. Ve bugünkü günde yaşlarımızda bu hakiki, boş laf değil, hakiki vatanperverlikni siz hissetesiniz mi? Ve nasıl tavsiyeleriniz olacak? Ve aslında vatanperverlik ne demek? Bakın, vatanperverlik, şunsı eğer dinleseniz, система образования России, в школах кадетские эти группы, кадетские везде и всюду пионерские лагеря, везде и всюду военная подготовка, и все этот патриотизм постоянно показывает. И этот то же самое имеет любая нация, говорить о своей истории, о своем народе, о его героях, о их выдающихся людях, потому что сейчас я слушаю
сегодня воспевает и Петра Первого, и Ивана Грозного, и других, которые здесь. Даже уже Сталина стали воспевать. Понимаете? Это государство, которое хочет сказать, что нужно быть патриотами своей страны. А мы живем здесь, у себя на родине. И детям в школе надо преподавать из истории Крыма, как создан был этот ханство, кто возглавлял и какие положительные действия того или иного хана. Вот возьмите Менгелея Гирея, возьмите других. Ведь были и диссиденты среди ханов, нашим языком сегодняшним, которые против вассального зависимости от Турции хотели отделиться, два брата. Поэтому патриотизм – это когда видите, что ваш народ угнетают, оскорбляют, ущемляет в чем-то, надо говорить и писать об этом и разъяснять, что это несправедливо. Если в Конституции Крыма принято 3 языка, значит, мы имеем право говорить, я говорю сейчас по-русски, для того, чтобы молодежь ясно поняли, что мы имеем право учиться на своем родном языке. Айша ханым, бір суалда Рональд Рейганнен көрішу вақында тарифлей білесің? О büyük bir seviye nasıl keçе бөлекі бұл? Забываю все время вот этот выезд в Америку. Америка шын мерақландыра, чүнки чоқса адам зуажақ олған, да. Отымыз қыдырамыз yolларын. Нас кетейік екен Америкаға. Сіздерні алдық. Анамызын ташлап. Жоқ, Бет анымызын. білесізім. Так вот, я сказала, когда меня выпустили, Мусаммамуд спас, действительно, я приехала, оформила документы в Узбекистане, прилетела в Москву, и список уничтоженных, интеллигенция и уничтоженная с 1937 по 1941 годы. Список у меня был. И они, конечно, когда проверяли, говорят, мы это не это для кого, говорят? Я говорю, для себя. Для себя, говорю, я историк, мне надо знать их, что они были несправедливы, они реабилитированы, говорю. Нет, мы вам не дадим это. Я говорю, ну берите. Я говорю, все равно сфотографировала и отпечатала. Как, говорят, сфотографировали? Я говорю, глазами и отпечатала здесь, говорю. Сердце показала. И один из них говорит, о, мужественная женщина. Я говорю, я совсем не мужественная. Я говорю, очень боюсь вас, говорю. Потому что вы все уничтожили, и это уничтожите. И поэтому мы должны хранить в памяти всех наших выдающихся людей. Таким образом, я старалась всегда в уме держать. И сейчас уже все это очень тяжело вспоминать. И я приехала в Вену. В Вене меня сразу же встретили и отправили в пансионат International Rescue комитета. Это комитет, который создан был Сенатом Соединенных Штатов. И там были евреи, которые тоже выпустили. И те, которые встречали, была еврейка, говорит, с вами Левина нет ли, академика Левина? Я говорю, нет, его нету. Да, действительно, его позже выпустили. Таким образом, я сразу же попала под опеку Соединенных Штатов. Мне было из Штатов вызов, приглашение. Приглашение было, но они это приглашение мне не дали. Подписаны
этот Кома такой был, губернатор штата, такой, копию мне прислали они потом. Уже в Америку прислали копию, а не оригинал. И когда нас встречали, Петр Григорьевич Григоренко, мои родственники там были, и татарская община, все они встретили, и я так в себе, как говорится, пришла. Конечно, я первое время очень тяжело переносила климат и время. Днем все встают, а я сплю. Понимаете, там же на 8-9 часов разница. Так что пока акклиматизировалась, пока я ничего не делала. И после этого, конечно, я уже поехала в Конгресс. В Конгрессе меня слушали, выступала в марте уже было это. И в Сенате. И в Сенате даже, какой год это был? 68-й год. В Турции я поднимаюсь по лифту в совещании Евроатлантической этой комиссии по образованию. И отсюда спускаются два сенатора. О, комментатор, вумен, кричит один из них. Узнавали они меня тоже. Поэтому их удивляло, что именно женщина женского пола взялась бороться. Для них это было исключение, что ли. Но они потом поняли, что я подкована и знанием, и я же приезжала в Крым, все материалы собирала, везде и всюду ходила по деревням, где сколько человек, сколько детей не прописанные, и это все отмечали, потом передавали мы хронику текущих событий. Sağ olunuz. Ve men bilesem bir sonki sualni misafirlerimizin birisinden buyurunuz. Селям алейкум, Айша Ханум. Мы сегодня узнали очень много о вас, о депортации, о вашей общественно-политической деятельности, но вы почему-то не рассказали, как вы организовали и воплотили цель по созданию пансионата Картлар-Авею, который в Симферополе находится. Вот расскажите подробнее об этом. Да, все не расскажешь сразу же. Когда я приехала в Ташкент в 1989 году, то сидели бабушки, они все пригласили меня в инструментальный завод, где это община татарская большая, и мои родственники там жили, мамин двоюродной брат Басирага Асип Муратов. И бабушки говорят, наши дети, говорит, едут потихоньку, у кого внуки, у кого сыновья, и там, говорит, будут строить дома, а вот, говорит, у нас все умерли, мы одни остались. Мужья с фронта не вернулись, дети раньше их умерли. А нам кто будет строить? И тогда я как посмотрела на них, они плачут. Я буду строить, вам сказала. Дала слово. И построила. И потом Гульнару Юрьевну послала в Ташкент, дала ей $500, говорю, вези вот этих бабушек оттуда. И она поехала. Вообще, когда мне дали этот дом, вот этот двухэтажный общежитие, мясокомбината, оказывается, потому что мясокомбинат закрывался, и это было бесходный, ведомственный. И мне говорят, купите сами. Я говорю, мне не надо дом. Такое, говорю, двухэтажное здание. И я говорю, какой-нибудь однокомнатный буду жить. И тогда, говорит, министерство пусть вам поможет.
министерству написали, что будут создаваться дом престарелых, и помогли, быстро оформили. И я тут же вылетела в этот Лондон, обратилась там был Салам Азам, генеральный секретарь Минорит группы из Муслим, и сказала, что вот такое дело. Он очень хорошо защищал нас, и это даже Мадридскую конференцию Телекс послал в защиту. И он дал немного денег, я приехала и сразу же крышу покрыла, и таким образом спасли. И тут здесь Прикон был еще. Помните, Прикон работала? Я обратилась в Прикон, я говорю, помогите, вот беженцы приезжают, сейчас мы будем возвращать. И они выделили $60 000. Ребята за 7 месяцев, 2 смены, в воскресенье и субботу работали быстро. Когда из Киева приехала Тамара Владимировна, она это для сельского хозяйства телевидение передает, «Зорки», что ли, как это называется. И она приехала, снимала везде всюду перерыто, все стучат, и когда через 7 месяцев кончили ремонт, я послала Юрину и говорю, вези стариков. И звоню, Тамара Владимировна, приезжайте, сейчас бабушки приедут, у нас встречать будете. Как, говорит, я думал, ну, баба на 3 года себе работу нашла. А ты, говорит, мне звонишь уже 7 месяцев? Да. Я говорю, 7 месяцев, приезжайте. И они приехали, сняли, и бабушек приехали. А бабушки танцевали на улице Хайтарму. И вот так потом она показывала. И, конечно, я свои деньги, мне ни копейки, даже одно полотенце не дали, деньги на одно полотенце. Все на свои деньги, там оборудование, технику, печки, все импортное сделала, и начали принимать наших. И все были крымские татарки, повара отличные, домашние, все, они даже заказы уже иногда. Сармалар, я поеду. Да, сармалар. Сарма, чеберек, этот. Пельмендерін айтма. И говорит, қашығаш япсаңыз қатықбат сарымсақбан. И девочки делали, это же легче всего было. В общем, мы Алғышлар. Айша ханым, суаллер да чё? Сейчас, И когда с Нью-Йорка приехали друзья, зашли и смотрят на бабушки, и один из них говорит, Айшапте, они лучше выглядят, чем вы. Так что я уже вот такая была. Сосрасы 82 яштасınız, 83. 83. Толacak біздің. Алла еркезге қысмет етсін бұл яшқа қадар етмеге. Суаллеріміз да çok қалды. Ve мен белесем бұл кебі интервью, кеңеш интервьюдан sonra Karadeniz Production'da bir videoda çıkar. Çünkü bir 3-4 yıl evvelsi Milli Hareket hakkında, iştirakçiler hakkında bir cikl çıkkan edi. O vaqtda ATR'nin kol tutuvu ile ve men bilesem bu intervyudan son meraklıdır herkes için ve bir vesikalı kino mutlaka çıkacaktır Allah kısmet etse, doğru da. Ve Elzar Hanım, ya men almadım da hep mına işte bizim misafirlerimizden, muhbirlerimizden Ayşe Hanım sizge böyle bir kichkine hediye. Bugün bizler Alem restoranın kol tutuvu ile Kırım kahvesinin brendinin kol tutuvu ile işte kahvelerini içip Milli Hareket'in parlak iştirakçısının hikayesini dinledik ve bu yerde toplananlar da az mı çok mu hepsi bu Milli Hareket'e koşuldular, iştirak ettiler dostlarım.
Себебі шунда недедір себебі? Мен Қырым татарым десек, өзімізге демек епіміз бұл әрекетке қошылмақ керекміз, иштиракчы болмақ керекміз. Çok sağ olunuz kelgeniniz için dostlar. Da boleки bu konuşuvlar olacaktır inşallah ve Ayşe Hanım bizim sohbetimizni ne ile bitirmek isterdiniz? Менің істегім миллетіміз өз тілін жойтмасын. Тілімізді жойттық мы, біз жоқ olacakмыз. Миллион олсақ та жоқмыз. Аңнаңыз бұны. Тіліміздің, дінімізді, өз әдеттерімізді, өз үрмет еткен бүйіклерге, үрметлеріміз кішкенелерге сеуге оларны сақлап қалдырмақ керек. Не үшін десеңіз, бір миллет культурасын жойты мы, культурасы бұл milli традицияларда, milli әдетлерде, milli бүтін тілімізде, дінімізде olmak керек. Мен әр вақыт айтам, бұл менің шақыруым, істегім қанунға қаршы дегіл. Конституцияда yazулы Қырым татар тілі. Біліңіз бұны. Kimse sizni ayta olmaz. Laf etme Tatarça dep. Айтқан soy kişini hemen mahkemeye verebiliriz. Sağ olunuz Ayşe Hanım. Sağ olunuz. Bir de alkışlar dostlar. Çok sağ olunuz geldiğiniz için. Nefbetteki efirlerge kadar konuşmak üzere. Sağ olunuz. Aman bir şey aytayım. Men bek endi çapa almayım, yürü almayım. Aman aytmadım. Men ekseper kanser ameliyat oldum. Onun için aman biliniz ki doktorlar birge şaşa ediler. Tep netmeyedim. Сколько осталось, мне надо писать много dedim. До свадьбы доживете дейлер. Onun için biliniz ki men çok hatta doğmuş ağamın, kardeşimin toylarına birge barmayım. O toylardan o muzikalar başıma çıka haftalarman özüme kele almayım. Hediyelerini berem, barınız, men barmayacakman deymen. Onun için mına şunsı 2 noyabr'de halibi 2 ağamın torunun toyu olacak. Ben dedim padarıklarını vereyim sizge alıp barınız dedim. Bugün de duaları var. Dedim ben bara almayacakman. Sovetski rayonda var. Onun için ben hürmet ettim bir ağa. Çok sağ olun. Fotoğrafya yapmak, kitaplarını okumak mümkün. Stalinski deportatsiyalar kitapta bütün arxivden çıkan materiallarımız. Yolda ölgen adamlarını birge Molotov облысқа жіберiyatқан bir tane stansiyada 14 tane ölü çıkaralar, 4 kişinde endi ölü malında düşüreler poyuzdan. Ne adları ne yolların yazmaylar. Aman 14 kişini alған. Yolda da yerine barıp yetmegen nemiz halkımız ölü. O Özbekistan'da epidemiyalar, özleri telegramalar verirler Moskvaga. Epidemiya her ay 90 bala öledi. Mana bunda hepsi şey var. Polkovnikler, Özbekistan'da bek nelerden ettiler. Çeçnya'da dağlarda қалған бір-екі айлеп пастухлар son оларын топлап
сарайға топлайлар, бензинмен нетіп яқалар. Аман бір дәне бала ве қарт адам бір ерде екен, келелер, олар енді атмайлар оны штыком закололи дей. И полковник КГБ доклад пишет, нарушен социалистическая законность. А бір қаштанесі топеден түшіп, екі қарт отыра екен печканың қатында, нетес нелер силахларын ташлайлар, оларын да шайтып yok edeler. Hepsi yazılı. Nasıl netilgen? Aman документально hepsi шекебінде, документально архивден алынған. Мен олардың үстінде çalışам. Мен çok митингке неге бармайым, мен бұлардың үстінде çalışам. Это Аджаиб эсер, альтернативная история и предназначение Руси. Ну, иште. Так что мы ждите, славяне, кипчаки, которые несли Бахн, тысячелетие первое Атиля, тюрк асылы. Китайцы хуны дилер, ама Европада гуны. Экунджи тысячелетие Чингисхан тоже этот тюркский, потому что его этот племя выставили, и он с монголом остался. И поэтому он герой Монголии. Так что, біліңізге, біздің геройларымыз Ахметхан Султан стал асом, летчик. Войну уже выжил, а при испытании погиб. Мен көрішкен едім Ахметханман, Султанман и достарыман. Они летали в Вьетнам, и учағына кірсеттілер, көрдім. О, здесь танки ворочаются, дедім. Несі досты. Вы, говорит, внимательная, сообразительные. Я говорю, а татары простые слова не говорят, говорю. Аллах қызмет етсе. Çok sağ olunuz. İşte sağ olunuz kelgeniniz için sağ olun dostlar. Misafir olganınız için iyiliklerде көрüşейік. Sağ olunuz Ayşe Hanım.